baho kutongoza abebembezi abarayebembere abakristo bona abitware abakidayisisi yona na mushanzu byuko kubanza hakabaho gutora n'akakiko akakobembera abakristo abo hazana katoranwa abacyamanu bona aba diocese abo parish haba nabashomesa abakorwa myange abakorwa bashomesa kurwa mcyange cyo nibakwirundana bakatorana n'abazicoro bimenyeto no bakazi kushanga matora nabembezi banyu umwizina ry'akakiko akatorinwe abakristo abebembeza barigiro mu za parish zona irizoba twikiriza mu butongore okutwehire yo gukora hati omoga kukakikaka no kwebembera abakristo bona abo mu archdiocese buri parish nebe nabebembezi bayo ibigombe byo butumwa binabebembezi babyo na nebindi bigombe abashomesa abacara neminyeto kongamwe n'akakiko ka diocese hati nikono kashuganisha ibikorwa omubando bona abakakiko katongoza ubwa baraganuso kwatanisa nabicereza omugandi abaramaji nshanju okurwa mu district yibanda abasimbwira habiro 20 byo kwezoku aho turi kugambira bahikumara na rukorongo kandi aba bahamyangwizo bari yanyencha karene beja kwikana mugongo ahanguto ya Kampala kuzambarara nobwa n'abaramaji batire nyiriri obwe bakwise bendereza rukoreka aho barukuruga TV West yabasa kubanegambaho n'abamumbara amajo kurugibanda abaparishe ya cyane ndabago mu Rwanda azengenderwa cyane bakatandukana gushabira amahanga y'ibyo gushabira abantu b'ibyo gushabira parishe kuramaga mu Rwanda cyane kuramaga kwanje muri kongera mukazeneza kandi kunga mu rugo mbiseza itoye nk'abakazi ubuzito kabire konga hati nako bavuga ngo tugizere basya tambura reba hakutambura ukanyokumba n'intambara speed ko nkabo kugera basya cyaturetera okuzimbe bigere umuhanda arimo kuteganisubwa okutwibensaho okutwiba sente zitu na nokusasa ireno aba baganiraho no myishengero wibanda South kandi yabahe ibintu byo kubayambaho mu rugendo rwabo nabaragurira okunanimba sana abazere nabinanura akasoda mwakanywa soda kaka kandi nagaruka nakongera na sentezi okwishuka abajorozi ba Uganda hari na mugongo no kubaho buri biro bishatu byo kwezi kwa mukaga enda Aidan Bataringaya hamwe na Jimmy Muhumuza.